Katukad di Basol. Tinapalabas, iti panagturong ni Ligaya iti grocery. Adda nangawag itinagan na ni Astor. Panawan na kumanda ito'y ngem linapdan ni Astor. Ket inawis na iti maysa a restaurant. Ngem liniklikan adagos ni Ligaya. Dinardaras na tinagna. Ket inyaw awan na ni Astor. Iti maysa arabii. Dinamag ni Kalalili kinidinggas no agsublida pay nga ta iti amuda. Ngem linapdan ni Dinggas ti panagsauna maipapan iti dayta abanag. Kinasarita met ni Dinggas ni Dagimay maipapan iti saludsod ni Kalalili. Ita gagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad di Basol! Ang panunutat timbaga ni Kalalili. Nga, anya, Dinggas. Nunaskan ka di ngagsubli tayo pailang iji nagtipunan. Ha? Kas ano nga rod nga, Dinggas. Agsubli tayo ka di dyan nagtipunan, wano saanan. No siyak, jak kaya tante agsubli. Dito itan lugar mi nga agnaad. Aggar din talaangan wano agnegosyo ta. Dagimay. At least ito kat mayat ti trabahom. Nga orekas to lang ti panagbiag ta. Nga magpagganta. Agpagganta tayo atalo kada Kalalili no saan tayo ngagsubli. Ta sigurado, pasapol na tayo ni Amo. Kat dakas lakit di ti pagbanagan tayo. Kaninikan na tayo ti dakalagatad para iti kalaysata. Sakat intulok na nga usaran tayo ti kotse ngay manmanehok iti umay tayo dito Ay, Isong agsubli tayo, Dagimay. ala ano kastate ko nam, Dinggas. Ala nga ro din, maturukan ta inakmatan maturug. Ag inanakan ta nag-ado ti inararamid mo. Timulong ka pa nga nagbuel-buelsig, kan nagbunag iti dadakal nga kaldero. Sige. Tingkamot aginanan. Astor, umin-inom kagayam dito terasa ti Happy House. Kaya't mo kadimat ti uminom. Sige. Sige. Uminom ka nga rod. Atoy. Danggayan ka. Kaya't ko tiraman to'y arak. Sige. Danggayan nak nga rod. Astor, mabalin apadakkelantan ti balay mi ijay farm ni Francis? Imbagak matangkan ka. Asaan pa'y nga ita? Ngamin, gatagak to day jay a farm. Kaya din to nagatang kon, mangipatakderak to itidakkel a balay jay. Pimalasyo a balay. Ngam magagaran akon, Astor. Agtutor ka laeng. Matungpal ti kayat mo. Angin saan pa'y nga ita? Kumusta ti pagnam, Francis? Awanan inanam. Inal daw arumrumor ka. Masapol nga aramidat da ita, Ligaya. Kat, anya ti banag ti sasarungkar mo kadagiti tattao. At dalat ta dagiti kumontra kanyak. Talaga kasta. Francis, Ngam saan ka maupay. rumbang laang asaan ka maupay. Inrogimon, nga rod, ituloy mo. Taamok, nasaya ato ti pagbanagan ti amin. Kat agbalin ka kumaan na tibkar. Kan pangaasim tadi ka kumagbisbisin. Agsakit ka no baybay am ti bagim gapuy tar aramidam. Di ka agdanag, Ligaya.
Jack baybay anti bagik. Kan may sa. Tunggal balay pakadanunak ita alas 12. Naragsak damang pakan kanyak. Agyamanak nga rod, no kasta. Imbag man, ta dito ika maturog, kabsa taman siyo. Wan, taipapas ko tinakay ayam iti apaw. Kasta takailiw na kamot ti apom. Wen kan kailiw kumay. Masapak lang nga gawid intong bigat. Tapambarak man ti dumagas ka lagi ti babalay iti ronrono. Tapadasag man ida kasarita, maipapan iti umadanin nga eleksyon. Kasta, Wen, kabsat. Isikritok nga ibaga kadakwada. Ani Frances ti ibutos dantaw. sige, basta gananat ka kapsan. Malaing ka maturugan, tainak matan maturo. Wen, kabsat pipay. Naragsak arabi ikin ka. Kastamat kan ka, kabsat aman siyo. Kasanungay. Nakasaga na kayo iti kalay sayo inton bigat. Na, Wan, tatang. Wan, tatang. agsang patdagiti kakabagyan tayo nga inawis tayo. Iso ano rabi kat agraragsak tayo kahit di man. Wan na, tatang. Nakasari tayo ni Padre Gatol ne. Amang kasar ka di kayo. Wan na, tatang. Sige nga rod. Awan problema. Agsaga na kayo. Makipulapol kadagiti agsang patabisita. Wan, tatang. Amom, Francis. Namnama akon ti panangabak mo inton eleksyon. Kasta ka di, ma'am? Kunak matadin akon awagan iti maam. Anti marga ko namlatan kanyak. Tagayam ko day di inam. Anti ko nam kanyak. O sige, auntie. Kasta. May mayat adenggan, iho. Amom ka di do apay ako nak asiguradon ti panangabak mo diti barangay mi. Ngamin, amin kami ditoy kat sumuportakan ka. Sinaggaysak a kinasarita dagiti amin nga agbutbutos ditoy. Kasta ka di, auntie? Ay na, maragsakan ak unay gapo iti dayta. Wen, iho. Kat agyaman ak unay iti tulong yo. Kandi kagdanag. Ngamin, mangrugi matan nga aggaraw dagiti gagayam ko. Auntie, Si dadaan da tumulong para kan ka. Kan, para matan iti ili tayo. Inako ni dyan munisipyo, Margarita. Kaya't mo ti sumurot? Saanan? Kayat kung tagyan dito'y happy house. Ang pakadwa aklaangan ka ni Angkwan. Tagpasyar kami ijay karayan. O sige, makamu ka. Wano saan? In kami agpasyar ijay sentro. Mapan kayo lata. Kasapulak ti kwarta. Mapan ka dyan mansyon. Kating ka mangala. Ada kwarta iti drawer ti lamisaan. Agyamanag. Ado ti alaek ha? Sige. Ado nga ti kayat ko agatangan ijay sentro. Nagpipintas sa sapatos kan bestida. Gata nga mamin ti kayat mo. Awan ti parikot. Gumatangak pa iti alahas ko ha? Kas itinakunak, gatangam amin nakayat mo. Ligaya, adamanan ni Margarita di Tarwan. Saan ka kumaarumrumwal? Agyan ka dito'y siledyo. Kaya't nakakano akasarita, ngam imbagak nga awan ka. Sige, nana. Sangwak ni Margarita. Anya, Da kayon ti makaamo kadagiti ubing dito siled. Tasangwak ni Margarita. Kunak, no saan kan arumwar? Ligaya. Anya ka di man ti ibagam, taadda ka. Umayak lang makikapyakan ka. Awan parikot, no talaga aday tatigapuna nga imay ka. No kasta? Umasidag ka, dito'y ayan ko. Anya?
No di mo kayat ti umasidag. Siya kon ti umasidag. Agpating ka kaladita, di ka umasidag kanya. Anya? Kabutang na? Sige, mabalin mo ti pumanaw, Margarita. Adala itad ko ken ka. Ligaya. No anyaman dayta, Jack awatan. Anya? Sige, pumanaw kan. Kayat ko lang ti makikapyakan ka. Ulbod. Apay ka di akasta ka, ha? Kayat ko nga agpagayam ta kuma. Sige, pumanaw kan. Kat no mabalin, saan ka kuman nga agsubsubli? Tadyak kayat ti makipagayam kan ka. Anya? Di mo kaya ti makipagayam iti asawa ti mayor? Ha! Kas lamangin insulto ka. Oray asawa na ka ti mayor. Awan bibiyang ko kan ka. Sige. Para makita, ligaya. Dumtang to ti aldaw nga agparinto mang kakanyak. Naimbaglakit din takabaulakon ti agmaneho. Agturungak langan iti sentro. Talaga ang marurudak iti dayjay aligaya. Diyak magustuhan ti panagsarsarita na ita. Iso akanayon ko asubyan. Kat no addagon daway ko. Pero kaktiru pa na. Ipariknakkan ko na. Adinak kabaulan. Iti sumaruno. Talaga nga ikakuntiru pa na itipiglan. Dagimay, naskan nga agpaayab ka iti taga-parlor amang make-up kanta para intun bigat akalay sayo. Saanan? Masapul pa lang ay data make-up. Tapno ad-adda pumintas ka. Mabay na nga ag-make-up? Ala, kat kalay sa mga rod. Kan maminsan laday na itibiyag mo anya. Tiag kalay sa. Iso anas kan anak kapinpintas kan to itiday tangal daw. Sige man langan. Ang kamin to kanidinggas ija parlor ti amamok ta. Kasaritak man nga rod. Rumbang laang kan oray siya. Ag-make up akmatang. Nay, at lalaki ang masabat ka. Wan, mailasin ka. Naimbag nga oras mo, baraw. Pastamat kada kayo, tata. Si katay anak ni Bakit Imang, saan kaday? Wan, tata. Agbot-botos ka kadin, baraw. Wan, tata. Lukas ta. Asino nga'y ti ibutos mo a mayor inton eleksyon? Ti agdama a mayor, tata. Sakbay nga ikurit mo tinagan na iti baluta. Panunutam ana imbag, baraw. No talaga kadimit laeng ang makatulong dito'y ilitayaw, wenno saan. Agsukimat ka ana imbag, maipapan iti mayor, sakbay nga ibutos muntaw. Wan, tata. Ay, umay ka man kay di kini-kini. Taag salataman. Kakaiso na nga da ka nga isalak. Sige, Manong Anggus, agsalak na. Ay, igubak ta sikat mo Takasta mo ti kas-kasta da nga agsala. Well, awan parikot. Ngamin, saan ka akas kadagiti dadto maabastos? Ay, sa anak mo ta bastos. Nasing putak tupay. Saan kanto amalipatan, Manong Anggus? Ay, sakmot akin ni. Saan kanto ang malipatan? Pintas ka man. Agyaman Uray sika.
nataal ka man. Muamok ko matiayan yu. Umay kanto pasyaran. Adayo ti lugar ni. Ngam di ka agdanag. Tagsubli kaming tumitlaang. Inton maikan kami iti gundaway. Agdan samat nagkinaawatan da kalalili kan tikabsat mo. Ah, ay awan di akas na adinggas. Kat ita, agsalamat ti nobyo kan nobya. Nagsalata ka no, Dagimay. Sige adinggas, agsalata. Ita lang nga may gamak ti sikat mo. Ay na. Ay. Nakaragragsakak, Dagimay. Oran siya adinggas. Nakaragratsak ka. Inton bigatan ti kalaysata. Asawa kanton. On, dingas. Ay ayatan ka, Dagimay. Ay ayatan ka matingas. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo a napaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.